कैंडलस्टिक की पैटर्न लेरीबा अमु कैंडलस्टिक की मागी मवोंग एदी स्ट्रक्चर है तारेको सी मैम अमा लेरी अदुगी स्ट्रक्चर सु लोइना येंद्रगसु ngasi haipet sorok ma yingse aduga hairiba candlestick pattern ko candlestick singse karamba mafam da form torokande hena important oige haibudo adu yingminase hairiba important oiba medi mafam je koina rejection zone da ko rejection zone da form toragadi mase hena important oiba adugumba kaino ne haibani candlestick oiduni ko adugi rejection zone sida koina support and resistance and demand and supply zone haina soina koi mayam na khangdi sina sa si sing se lai adu se koi karino se koi chart changaga punna jingmina se ko marak sida ngarangi tawgiba class tu gi question hangingba leiraga sidum hangakpa yani ko voice net se bera ka duriba male leirasan the last अहनबद सप्लाई जोन अदुगा डिमांड जोन को सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन से खंगद्रिङैदा खगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइबम लेको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हाना खंगमिनसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से खंगनबो होनबद अखोइदा दका ओइसे कइनो कांदा फर्स्ट वन द कोई इंडिकेटर से कइनो हाइबम खंगो मथौ ताइको इंडिकेटर से अखोइना खंग याजे कइनो कांदा कोइना स्टॉक मार्केट ता ट्रेड तौबो ngamnanaba nahandagi khoina class yaudana khotana paabani kaine video yengbani honariba mayam se karigino hagadi stock market sida trade tauba ngamnanaba honabada khoina khangdaba yade ise ko ka aigi right entry natraga ko right exit place to ne mafam se si khangnaba honabani ba khoina tawri singse adong asagi aigi right entry se khangnanaba honarakpa matamda indicators have a group of malaika hai ribai indicators singsina mayam gi screen se sharing lai ko mayam da okay je khangna bo hon na ko matam da khogi indicator haina kano ma lai khogi group am hai dira ko indicator size ne ma gi kano ne ba the indicators mayam ma lai hai ribai indicators singsi gi mogi mathau su kari no hai ga di ko कोगी अखोइना एंट्री तौबद नत्रग एग्जिट तौब मतमदा को माना इंडिकेट तौबिरे नंगसी नंगी ट्रेड से सोइदे एंट्री लोबो यारे नत्रगा सोइसिदे नंगसे एग्जिट तौगिबा यारेगा हैन को हारिबसिगी इंडिकेटर सिंगसिगी मरक्ता पिवट पॉइंट हाइब इंडिकेटर हम यावरी को पिवट पॉइंट को हारिबसिगी पिवट पॉइंट से कोई यंगमिनसे पुन को पिवट पॉइंट से इन करिगी खलैनो हाइगदि ngसागी सिगी pivot point है indicator से सिदा कोई support and resistance नसाइने rejection zone है ये उसी का support and resistance है वो कनो से यावरी वैसे सिगी indicate कनो सिदा line में हम सिंग से support resistance ngakta ne buka s सिदा माने s1 s2 s3 and ed को खरे है सा होला कि मैं उन्होंने बुका सिगी s1 s2 s3 ed से S से support है बने का support 1 support 2 support 3 है बने कितन का खला का अंदर सीधा मुक का R1 R2 R3 ने इरी resistance 1 resistance 2 resistance 3 है बने का अदुग मरक त P है बम यावरी का सी pivot point का central pivot point का हाई रिवर्सी की मैम सिंह कोई ना मार्केट की up and down से सीधा कदाई बोकार को याबनो नटर कदाई बोकुमक को याबनो है जे सौराकपा सब चाने नते को सौराकपा खंगवैदी
खंग याबगी खुदोंग चाबसे सिगी pivot point से सिनना कांदसु ngam ko ado ngasagi sida pivot point sigi khoina kana bisida ji khoina support and resistance ani laise the support se karino jingsi ko support se karino ga de khoina makharom da haidana ko matamda ko sidagi henadi kumba ngamdre hena ngaak ba haitare sigumba se suppose ina hai kan ji class lo bisida ina phami ba kana se ko chair se hai se chair se su agi support ni ba ko ade to pam na resistance se ina yamna akhuba mafam amada changsile pak thraga changi khalasi aina khaibetang nong khalubada mathakta thengdui ni ko na tra adagi mathakta leiba kana se so kana resistance ne lobu yai ko ade sida support and resistance ni matang sida lai se example noina hoji sidagi market se high dhare ko high dhara kanda sida leirami se kaino p ni ko p se yo yo ko matam ma se tas tawramaga swada sum leire ko aduga sida mu kume kada ba kume sida mu kam yausilamaga mu kum leire se amuka khale kada ida sida mu thenge tawe thengure amukum dhare amuka mu thenge tawe amungam da mu kum dharaga ngal kada ida sida mu chakhre ko ai riba sida leiba market ki chaliba mong se sida mana sida kum dharaga sida nga ga ise kari gino ko sida pivot point leiriba central pivot point ko central pivot point oisano resistance oisano support oisano market na chaliba movement dugi matung ni na market na chaliba nasagi market ki movement sigi makhada below the leiriba line sing se koina moise matam khodi makta support ni hane lobu su yaiba pivot point oisu resistance oisu ko resistance oirega su mathalo maka matam da ma se resistance oirambani market sigi makhada leirega di ma se support oina work tawru ko su yaiba ko adai atopa mana khoina sida support haire ko support sisu matam khudi makta support oina work tawraga leigeni habe leite kaigu matam da support sisu resistance oina work tawru ko su yaiba ko horen koi sida sum nai sum chart se naina ko matam da asagi loin thengna rakhini ko sida market se kum dhare p sida touch tawraga ka khale ka khat pangam dar amusu kum dhare natra s1 da support 1 lom da lai te mu ka khala ka nga sagi p se nga sa sida lakpa matam da di ma se support oina work tawrame pivot point nga sagi p line se thugaraga makha da kum garaga again lakpa matam da di kai dore ma se ka ba ngam da na sida thengura amuk tare amuk su try tawre ngam da amuk su tare bhai di masagi sida pivot point se kumok ko matam ma se support oina work tawram se ka khalakpa matam da su breakout period ga makha da kum graba matung again market ne reversion laga ka khalakpa matam sida masagi pivot point hariba line do resistance oina amuk thabak taw hore ba sida ko smain tawraga khoina sigi pivot point sigakta nate support to oisu resistance oisu ko matam dugi matung ina ma se aidi support sina resistance oina work to bu numi chu jarok pa yai ko aduga resistance sina kariba support oina work to bu numi chu jarok pa su yai ko yingsi ko adum market se kusum jeng kan da thengna ra kan ko sida yeng sida p ko ai khram chak thol lake sida lai sida si s1 ne ko aduga okay som da lai s1 di ko atopa mafam da kada lai resistance lai de sida resistance ti loina ka gare r1 sida lai re ko p lai re support lai re r3 sida lai re okay yeng chiba sida sigi market sida yeng asi date kya gi no date 30 ki market se yeng chiba ko sida lai se r2 ni resistance 2 ni sina r3 ni resistance 3 ni support kada ida le hore support a makha da le hore loi loina ko adu r1 ki mathak ta market se trade taw gare ko sigi trade taw matam se kada market se sita high dharaga r2 se lai re r2 se ma se breakout p ure aduga breakout pura full p ngam da high ga le mathak ta ko sida man low re role se kaino sigi r2 sina support oina work tawrok pani ko
काखले R2 से मा फाउग दबंग हमदना मथता काखले को काखला आगा अमु कई दौरे सिदा R3 से रेजिस्टेंस होने वर्क तौरे को रेजिस्टेंस होने वर्क तौरे बा R3 से मा हाइगल लुरे को ब्रिगा पीरे का हाइगल लुरे अगेन अमु को मासे तारा को मतम ददी को मसाई सिगी सिदा रेजिस्टेंस होने वर्क तौरंबा R3 से हजी हजी से सपोर्ट होने सिदा वर्क तौरगा लाइगरे मखादा कुम यारो हैवे टाइप तंग ना करे हाने न मथक त कार को तंग ngam bani hojing na makharam na kum ko da amu sungak pani haidi sida laiba point se kaino sigi R3 se sida han bade ma se resistance hoina work tawrame mai mathak ta ka gar matung da muk ma se support hoina su work tawre yani ko aduna khoina support and resistance se ko gi sigi pivot point gi matung ina ko line amamam sida draw tawi sina ko de represent tawe graphically ko the sigi line sida masai khoina sida R3 haraga resistance 3 di high adu resistance oiriba line se matam khudi makta resistance oina work tawgani haiba leite market tu gi movement du gi matungina R3 gi makhada resistance ki makhada market se leiraga di resistance oina work tawrakani resistance ki mathakta market se leiraga makharam na kumna mo khona raga di adai matam da muk ma se support oina work tawrakani haiba ko sem manana support su si sum thokani ko yari ko ma'am question hangning ba leibra adai de atopa mana che sai indicators si jenga kan da koi na resistance support ai ji mangi form to di mai to ai ji resistance ni support ni hai di khange ba resistance ni support ni hai ji kamai to decide to hai ji kamai na to create to sida R1 R2 in thara lei sida loina the P and additional pivot point is S1 as S additional raise support ne R additional hero adu bati chumba ada sigi lines the R o ni have what system ne kamai to khangi no ba si lines the R o ni system ne kamai khangi no ba okay nangi to yam advance oisin gare ko sigi calculation di lai sai sigi pivot point hana puthokani khona ko si central pivot point se hayengi central pivot point se kadai de lai gai se si calculation khona to bu yai ko si calculation si puthoba matung da pivot point lom gi mathak ta khona resistance se kadai de lai ge hai bagi calculation to bu yai aduga pivot point si gi makha da lakpa sing se khona point si da si lakpa yai si da si lakpa ina puthorok pusing do aduna S1 S2 S3 na puthorok ko yai ko aduga muk masagi nang na puthorok ka doiba point sing se sida khona pivot point hara kan sida karamba pivot point no haiba malakani ba ko pivot point sida khogi traditional ko sis kai no ma setting chat pe adai pivot point sida su kano se okay setting lai ko type se traditional gi fibonacci gi woodle gi classe gi dm gi ko kamelila gaina suine leidi ba me hai sing sida nangi calculation se karamba gi oidino ga hai adu su leidi ko adu sigi mayam se de ko ni amna amuk thijillaga humjillaga yengba gi thoidongna mathau ta de ko just ko ni sida yengba jai se kaino har ga di ko ni support and resistance se nage har kanda ko ko gi pivot point sida traditional pivot point leire mayam na si nei se ko adai Fibonacci gi adu leire ko adum akoina marak sidagi ay khitang chana jaba kano se khalaga dum sin na bayani ko adai atopa mana hayeng nangna khare hena experience leire ko matum nangna khare hena advance oi osila ko matam do adai sigi pivot point adai sida R1 R2 gi R1 se sigi point sida kaido bagi leiduino S1 se sida kaido bagi leiduino ga haise si kamaina tawraga magi point se si mafam sida oigane se ko puthora ina haida adu thiraga magi calculation do kadai dagi point lawra kanda calculation tawraga si point sida thamai no ko 17367.4 sida kari R1 se tari no ga haise si kon nang na dum hayeng ko khare advance ora kanda thiraga puthokpa yani ko adu hojiki oina di madan khangbi du se kaino ha gadi upper side kadi mele koza upper side kadiba
सिगी हाइबर रेजिस्टेंस सपोर्ट हाइजे अपर सर्किट लोअर सर्किट कदी मरी ले नदेबा केम लेनदे अपर सर्किट लोअर सर्किट तो हम तोंगान करे को दुदे सिसने रिजेक्शन जोड़नेबा अपर सर्किट लोअर सर्किट तो रिजेक्शन नतेबा मोदी मागी मार्केट से ना अब तक लाखों मतमदा सिबाउ लागदी सिदगी हेना काबा यादरे हाइब नोंगमदुगी ओइना मसीगी ट्रेड सिदगी स्टॉक सिदगी हेना काबा यादरे हाइना पॉइंट अमा आइडेंटिफाई तौरगा थमेबा प्री डिफाइन तौरगा अदुगी मथकलोमदा लैरिबा प्री डिफाइन तौरगा थमेबा स्टॉक तुगी मागी प्राइस नत्रगा पॉइंट दो अदु अखोइना अपर सर्किट हाइबनेबा मखारोमदा कुमकबदसु सिदगी हेना कुंबा यारोय हाइना अमा प्री डिफाइन तौरगा थमेबा नोंगमगी को मागी कनो दुदा अखोगी विद रेस्पेक्ट टू कदाइदा स्टॉक नत्र इंडेक्स दुदा अदुगी मखादा लैरिबा ख्वाइदगी लोएस्ट ओइबा पॉइंट दो अदुगी दुनिबा लोअर सर्किट हाइदिसिन सिने इंडिकेटर नेबा को इंडिकेटर ने इंडिकेटर सिंगसिदे अखोने सिने से कइनो कांदा मार्केट से अखोने एंट्री करम मतम तौबो याबगे नत्रगा करम मतम द खै एग्जिट तौबो यागे हाइदो अदुगी अखोइदा खितंग सिग्नल पिरकपा अदुगुम पोसक अमने इंडिकेटर हाइसिन को मार्केट से अखोना ngसागी पिवट पॉइंट से सिनरे पिवट पॉइंट से अखोना सिनना कांदा मार्केट से अखोइ करम मतम द एंट्री तौबो याबा एग्जिट तौबो याबा से पिवट पॉइंट से की मतुंगिना अखोइ कमाइना येंबा यागे हाइरगदी को सपोज सिदाइसे मार्केट से मॉर्निंग की सिगी ग्रीन कैंडल सिदाइसे एंट्री से लौरे खलसिब को एंट्री से लौरब मतुंगसिदा मार्केट से अपलोम द काखलेब अपलोम द काखलकपसे आई कदाइ बोक चतुइनो बागी कनो से आई प्रॉफिट से सागी सिदा R1 रेजिस्टेंस से लैरे है उरे बखोन रेजिस्टेंस से लैरे है उरको सिगी R1 न खोइदा हाइरे से करिनो हाइरगदी सागी नंग न ट्रेड चंगगा लाइदो सिदा R1 लैरे को R1 सिदा मार्केट से थुगाइरगा मथदा कागिबे याई नत्रगा सि थुगाइबा ngamdana मखारमदा हाइदरक या हैबनि को अदोइतादि एंगोमदो ऑप्शन अनि लाइ नत्रा अदि माना हाइनिंगिदो कइनो R1 जौसिले नंगी ट्रेड तो सयदे एग्जिट तौथो नत्रगा ने स्टॉप लॉस थमगा काइरगा चखिबा ngamबरा इन दाउ जेंगो हाइबनि को सुमाइना जेंगबा याबा दुगुम्बा कइनोनि को सिगी इंडिकेटर पिवट पॉइंट हाइजे सेम सब मानना रेजिस्टेंस सिदगी सिगी R1 सिदगी मार्केट से हाइदरे को मतलब सिदगी एंट्री लौरे खलसिबा को एंट्री लौरकपसिना सुम मखारोम सुम हाइदरगा सिदा सपोर्ट से जौसिलेबा तो सपोर्ट सर आई हुजि हॉस्पिटल द लगे सारे क्लास है नसिदि एब्सेंट होय जेरगे ओ कैसु काइदे आई कनोदा रिकॉर्डिंग तौरिको होरेन दम यूट्यूब तो हाबगे कना ngamdaba यावगे होय सर होय आईगी इमा आई पोपा इमा दो ngamdadana हॉस्पिटल द एडवांस द लैरबा ओ होय होय फजन सेना बिरो इमागी केयर फजन कनोदा लोबी रेगा सिदा मखारोमदा इसे सिदा ट्रेड चंगे खलसी लाखो मतम सिदा कोने येंगनुसे सिसे माना हाइदरे इसे सिदा लैरिबा सपोर्ट आईडी पी सिबो सेंट्रल पिवट पॉइंट सिबो दी लाखो याई है सिमक टच तरोमदसु मना फोंसे योरपो याई दुदी होय नखै कदा वैदी एग्जिट तौबो याबगा हाइरो अदुनि बे येंगनुसे को अदे हाइदरे इना स्वाइदे चंगे खलसु चंगनिंगरोइबा करिगिनो कांदा सिदा सपोर्ट लैरे को पिवट पॉइंट नंबर सिदा लैरे अदुदि मार्केट से सि थुगाइबा गाइबना फरे नत्रगा सिदगी रिवर्स लौगिबगी गाइबना फरे न अदुने लैरने को सि मतंग सिदा कोइना रिजेक्शन जोन सिंगसे को आइदि रेजिस्टेंस होइबा जाय नत्रगा सपोर्ट होइबा जाय सिसु रिजेक्शन जोन गाक्तने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिदे कोइना उनना बो होनबदा इदि मफम कदा वैदे लैबनो हाइसे खो यम लाइना खंगम ngam कमाइना खंगे कांदा ngसागी पिवट पॉइंट हाइबे इंडिकेटर से सी हपसिला कांदा कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिदे इराइ लाइना खंगम ngam को अदु खोगी सिदा पिवट पॉइंट सिना उबो ngamdaba रिजेक्शन जोन नंबर लैरिबा हाइबा जोन सिने बखो याम इंपोर्टेंट ओरिसे को हाइबा सिगी खनो से जोन से करम जोन जेंगमिनसी को सागी खोना डिमांड एंड द
supply zone haibado ko yengsi demand and supply zone sida yengsi ko sigi date 12 ki kano sida yengsi market se mathak lom da haigale natra sidagi ko soidagi mase haidre ani lower si okay sidagi haidre lower si sida kano di khogi support lai re ss3 ko sidagi mase reject tau de bada makha bakum daruraga sidagi reject tau re yai ko okay ka khale sibam karame sana mulai simulai amukum dare ko amukum dare sida support si man support or bisi thugara ga amukum darure amuka khale ka khala ko matam sida su sida khogi kari lai re S2 से resistance होने work तो रमें नटा सिगे resistance होने work तो रिसे में थुगारे का मथा पोका खालो रे अदुगो सीसी दे reject तो कल rejection तो सिले को ट्रेन से reject तो रोगा मखारो में कुम धरे सीजे उगरे यानी का सिगी केस से दे कोई यंग सिव सी केस से दे गसाई सिगी market से open करा तो क्यों सीधे तो रखी सीधे market से open तो रखी बाई से सिगी मफम से हम चावबो kano amani haidi zone amani ma sida open taro mathalom ka gi yada bro ko mathalom da ka bu ngam de ma sim khalom da hide rei ne haidi means si sida khoi gi supply zone am lai re se khoi chara ko ma khang bu ngam gre first morning da ko first morning da sida supply zone am lai re se khoi chara ko khang bu ngam gre adu gu market se sigi mafam sida gi tarakhi bani baduna next da mu sida gi sida ka khala ko matam da sa ko ni jeng pi se kai no harigadi ko ai se clean nong to thoroke ko clean nong to thoroke aduga sigi kano sima pivot point sima lok thokrage ko aidi pivot point si natabu kano se rejection zone ne ba khoina kan nai na rai se mu continue to roge ko se ai lok thokrage ne to thokra hang na okay si lei ri si leiriba market sida hojik se ko market se sidagi up the live soidagi ma se up the hagale ko mana hagalak tu se kadai bo hagalak tino sini bo khoni jingi se kadai bo hagalak tino se khoni jeng ko matam sida kadai de jeng dino haigadi nangi market sigi chal hoje current leiriba market se sigi left side te jing biro left side ta high se kada wai de lagi jing biro ko left side ki high se suppose sida leiriba hoje ko phangbuda natra adudi left side ki high se sida leiragadi adu market se kada bo kar ko yare ba kai se khoi soina chora ko ma ko jek thu ga soin thambi regadi halana ko ko ibdi je ki ko kitan sore kaje kara soi ba ko kai su kai de ko adu sidagi market se tarakhi bani natra sidagi market se tarakhi bani again sidai ka khala ko matam sida wangna ka khale ko sigi mafam si sida lai hai sini ko ni jing du si okay sida lai re adu si mafam je ko na kari hai khang nei kha da supply zone hai khang nei aduna ko na market sida entry tausin gare khala si swai dagi entry tawraga live market ai gi trade se ai kadai da thadok tuino hai bani ai gi right exit ko point se kada wai da oiduino hai bani ko ni jing du si kada wai da oiduino hairagadi aina left side te jeng ka nga sai si sida igi supply zone am legi adu de hari basi ki supply zone ma pa se soi sida market se magi trend se change tawrak pa yai hai basi ni tawrak ka ni hai bana te ko tawrak pa yai hai reversion pirak pa yai hai ko okay idi market ki trend is the up trend oiram base down trend da on thorok pa su yai hai ko adugumba sigi mafam se sisini ba koina rejection zone hai se rejection zone sida pivot point na piba koina line da uba ngamba irai laiba khogi support and resistance hai ba malaire aduga topa mana demand and supply zone ko demand and supply zone si yam important oi koina technical analysis ko price action gi technical analysis sida koi si yam important oi ba point ne ba matam khodi mak to koi khangna na ba hona gadabne sigi keno se ko adu somaina tawraga ko haji akoi ne yengiba sigi example se sida su market se kadawe asai si sida
ko reject tawraga kumdarure amuk akhalakpada again amuk masi mafam sidagi reject tawraga amuk su high dharakpani ko siguma point se heyang khoi kano da mam urakani ko tum tre tawra kanda ko ado hojik se aina sida jam tapna wi an kena tawraga amtang share tawbiroba screen jam tapna I didn't kan but the side of sag is slow. oh kitang yabri yango yarabo $249 ko 49 kitang farak pura kamain to gaya nung sing yam tau basi Yeah, there's someone I'm something. okay Sa gini nuwaitaba natraga aikogi nuwaitaba ama tawri. idi nong budi chu ning su chu dare de net su dum phadana phul di phange ko yaten da ung tha to ro ge jing sine kitang fabra kamain to gaya iman manabra content di tap nuai okay 지금 sound 거의 사기는 스킨 시야 더 보다 우리 또 우리 거기 이제 그디 뱀 스킨 거기 또 오는 또 시험 말하고 어떤 시험 무슨 시험 요 말하고 또 무슨 yeng asi ko de 목면 제 당 oh kana su pedi screen recording du tawra thamani na hore nai mu marak ki kana sing kak thal laga dum siam ga mu habgalak ko sagi ko nisida lai je rejection zone du ni tranga sa ko nei na rei se rejection zone sida support and resistance ha bim lai re indicators pivot point ha indicators dei khangbam atopa amana ko supply koi gano se supply zone aduga demand zone haiba ko similar the supply zone demand zone sidi indicator na dikhang bung amaroi ko supply zone demand zone sina khona khang dise kadai degi no ai de gi previous chart to atigi matung ina khang gado yani ko adu asagi supply zone natraga demand zone sida market se makharom na kumaka dore natraga mathaklom na kar ka dore haise sidi akhoi khangba yabagi chance leibra haiba question ama chu hangba yai ko adu su lei ko adu lei se kamaina leige ha ganda ko koina sida rejection candle haiba candle kharam su lei riba hai riba candle sing sigi marakta ko koi ngasi ama khak sum jengam si ko chara ko ama ni dum jengam ba yai aphangba candle khara first one da koi sida si jengsi asagi sida sum jengasi कोना होजिक जेंगम एग्जांपल सिदा सप्लाई जोन अमा लैरे हारे मार्केट से कुमुरे नट्रा काखले कांदा सिगी सप्लाई जोन से अगेन जौर कांदा मासे म हाइदक रे को सिसे हाइदरक प हरक मतमदा मार्केट से कुम याबगी चांसेस लैरे हाइसे आई कमाइन तौरगा खंगो यागे कैंडल से येंगा हारेगदी सि कैंडल स्टिक कातनी नट्रा कैंडल स्टिक मयाम सिगी मरक सिदा खोगी
kanoma biaris ko biaris kano ha ko gi harami nataba ko engulfing hai ba candle number lay di ba candle ani na form to ko ahan ba gi candle se ani sube candle sina pull up engulf toxin ba ko hai se ko rejection zone gi manak ta natraga rejection zone da form to ba ko adai matam da khaktang important oina ma se use to ko tai mafam da sum am semak pa yai hai de ba candle se aina sida hai di se sida gi candle ani sine ba si green siga si red siga ko green siga red siga ne si green candle oriba candle se candle masa se red candle sina pula cover toxin bane bulo ko cover toxin ba means sigi red candle sigi range ki manung da ko sigi red candle sigi range ki manung da ma se lai gare si green candle se sigi candle ani se si sini ba ko ne yenga kanda biaris engulfing hai no biaris engulfing se laga di market se ko ne yengi se down trend da lag pa yai hai bisini ba yengi se ko adong sa gi biaris engulfing khaktang gi koi tungana market no su class lakini ko saina tawraga biaris engulfing hai ba lai ko adai de koi se shooting star hai ba lai ko shooting star na sidagi lai riba red candle sine ko sai ma se rejection zone की जगह द फॉर्म तौसिला कांदा ओके शूटिंग स्टार से लागदी मार्केट से डाउन ट्रेंड लाप यारे है बसे कोई यंग याई को साइन तौरगा खोगी कैंडल मयाम अमा को खोगी शूटिंग स्टार अदैदी हैमर हाइबा को मखन मखन मयाम अमा लेरी हारिबा मयाम से कोई 1 by 1 को क्लास से मथंग सम यंग किसी को अदो ngasi recording se iswaida loisinge aduga discussion namu to minase